Assalomu alaykum hurmatli kanalimizning ko'rmanlari. No'qat mal bozori. Bugun kunga jekshanba 28-noyabr. Bolalar bilan tanishtiruvga harakat jasaymiz. Mal ayavay ko'p, o'zingizlar ko'rganday. Ketdik anda. Birinchi shu taydan boshlaylik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qancha? 70. 70 ming. Qancha yosh? Yozda 2. Жазға 2 жаш болатқан 70 мing сом. Местный, өзі-өзінің тайлардан екен. 70 ming сом дейді. Құлындар, Бішкектен келген құлындар екен 40 ming сомдан дейді. Bundan başqaları da var ekan, büt var. 40 ming, 45 mingdan 60 ming so'mga chayin ekan. Sonu. Canavar. Onları qarangizlarchi. Rossiyadan kelgan paroda qulun ekan. 6 oylik. Bası 120 ming so'm. 6 aylık kolon Rusya'dan keltirilgan. Жазға 2 жашар. Qara tüstөгісі 90 ming. Ал жанындағысы 100 ming сом дейді. Ming, 100 ming сом. Bishkekten gelgan, Bishkek Parvoda. Rossiyadan keltirilgan, tay 1,5 yashar. Bahası 150 ming so'm. $150 ming so'm. Rossiyadan keltirilgan. Жылқылардың бағалары. Бағасы қанша? 80? Жашы қаншада? Местный bu? 80 ming so'm deydi. Bunisi qancha? Бұл da 80 ming. Екі өтің 80 ming so'mdan ekan. Местный. Жергілікті өлер екен бұлар. Бағасы қанша деп отырсыз? 130 ming. Жашы қанша? 7 жаш. 130 ming so'm. 7 yaş ekan. Бағасы қанша? Бағылыша. Ha, yaxshi. Бағасы қанша ekan бағасы? 150 kam var. Yaşı? 10. 10 yaş. 150 ming kami var. Bola turgan ekan bağlari shunday ekan. Бағасы қанша? Assalomu alaykum. Бағасы? Yaşı-chi? 3?
3 yaşar ekan 200 ming so'm. Kami var deydi. 3 yaşar. Bunun boğası qancha? 80 ming. Mesni ya? Yaşı qancha? 3 yaşar bo'ldi ava. 80 ming so'm. Bunisi 200 ming so'm. Tak. Var ulağım. Yaşı qanchada? Ulağını aytalmaymi? 6. yaşı 10'da. 6 yaşı 10 da ekan. Özünü çavalam sen. Ulaq var men. Kim? Kim? Men onu ayt çatalmayım. Ulağı var ele. İşlep çıkıp etele, vurup çıkıp etele. Gözüme layık çavalam. Ulağı var, gelesi var. Torpaqçı var. 250 ming so'm 10 yoshda ekan.